Zuri sana. Discipline. Hawa wazee ambao wako na mali na wako na watoto ambao wamekomaa, hawawezi siku hizi kuwa bibi msaga. Yes. Hawezi fanya nini? Wa bibi msaga. Hawezi wa bibi msaga, aidha akiwa bibi ya pili, kwa sababu hata anaogopa sana watoto yake hawa ambao wamekomaa. Kwa sababu hawa watoto wa siku hizi wanaweza ongea kwa WhatsApp. Na wale wengine ule mtu wanaongea na mama yao huyu mdogo kwa WhatsApp. Wakikuongelelea. Na anaweza mwambia kwindiki kuangalia hivi, naona uko na mawetete, uko sawa? Majegi uko sawa? Wewe huelewi nini hapa kinaongelelewa pale? Ni msai. Ni msai, mtu anaongea na makazi ya watoto yako. Inakuwa gumu sana. Inakuwa gumu. Na tena watoto ni very hard. Akiaprochiwa na huyu ambaye ni bibi ya baba yako, kumuigino. Yes. Anamwambia twende Mombasa, anamuuliza lini? Jana cha leo? Ale amekuwa. Wena wathuri acio makeigagira rika ria muthoni. Tena mutumia wake. Nena ciana cigana muthoni. Ena ciana cikanona mamukureire hanini. Ikureire muthoni hanini. Na newe oya ari mutumia wake. Ekubanga tu. Maikuruke nake. Maikuruke nake. Riu uhoro gagithukira ha. Hau. Wagithukira hau. Aya ndira kwetaga story ngagikwira uhoro wa mwanake umwe. Ucio mwanake nake akiri hatari kwa usalama. And it happened that he found herself a lady, a nice lady. Yes. Hawa ambao ni wa mama, jigwa magitwa wa mama. Jigwa jigwa magitwa. Atumia mathomithitie ciana, wacoko gakora ringi akiri single kana hii na matigania na muthuri, no akiri na handu no agikaraga wega, ena kanyumba gake na gakari gake. Na ndi aria jigwaga mafugaga. Wanafuga. Anyita. Ikuigwo. Maigaga. Akiga kamwana. Na fortunately kana unfortunately mwanake ucio moyanire nake agigicoka agikorwo ati ona ni mwanake wakorwo ona ndarikitie githomo wega tondu ndagraduatete ona ku graduate ni kuga ndekiritwo thumbi no ni marikitie ona marikia mweri wa 3 makerwo thumbi magekirwo mweri wa kanana au niho akiri na mwanake agigacoka gutuika ni ora muci ndaroneka uria jende ni waku gutuika urarigwa atiriri ni thiko ici ndaroka ukarigagwo athiaga ku ndimuonaga ende muthuri ucio agikira kazi ndi ungi wa muriu akimwira riu ri ndwiriria ng'ania agikorwo arathie ku tondu riu ri ndi arahura ringi ona wiki tutari twamuona kundu kuriku na muhurira thimu agwira akosa niko sawa mimi sawa oka mucii ri akorio na sasa uthiaga kuraraga ku akaiga guku na arata mena ka project mena kwa tena ka project riu aikira kazi ni ya mwanake ucio mutuirie umenye and the boy did the homework. Yes. And it happened that they realized that mwanake uyu ni kuigwa igitwo handu in a certain place. Yes. Ni mutumia onu monago nake kaingi na kaingi na agiukanira yuka mucio mukona mwanake ucio na nguo njeru na kiratu kieru agiuka acoka ningi agathie iundu cia muthemba uriku iundu cia muthemba ucio and ni magitwirire na magikimenya kuria mwanake aragika atia arathie na uria matindaga nake magikira na the best thing ni kumuhovaniria meguthie muci ucio mamuru mpaka kumuconfront mamurute kou yes wajita na makivanga wega muno uria meguthie gwika atia kumuruta na ni mathire na matiathire tu o anake asa mathire kana matiathire kazi ndieno mathire nginya ithe na nyina wa mwanake tondu nyina ni aiguaga kihia muno ni kuigua ati murio kuria akoragwo anyita marandire ri tondu makirandire mari andu tana ri kana tano ri yo marandire ri magikihinya kindu gitagwo the bell. Yes. Anyita ya gate nigetha magike atia mahingũrirwo uria wokire kuhingũra ri ni muiretu
wa wira aikimera tukwenda kuona mwene wi guku na umwire ni ng'ania tago ng'ania na tukwenda o tu hanini okumwariria the lady nao came out aigua hena andu marariria haria gate-ini agigiuka gweciria kuda kuringana na horo uria heanagwo ri muthuri uyu na mutumia uyu ri akira mutumia wake atiriri ni toiro ni alizoka ri ni toiro kamaito ni ariuka ajita ona gutiaririo tena gutiagiria atia gutiaririo ona mateugire niki mokire gwika gutire wa gwetire ati ona kire mekugirite macokire o ngari-ini makihura ngari ki mwaki nwanyita makiwahunduka muthuri agikiuria atiriri riu tondu ni twacoka no tutina kimwira ndigera uhoro uriku ndigera uhoro ucio nwanyita uhoro ucio ndinaguo riu ni nie ndinaguo na ng'ania ni egucoka mucii na tamaka mwanake ni acokire mucii na akihorera riu gutiakimenyekire wega no ukihota gutaraniria mwene mwe kairemeni sawa ndwira thimu andiaiganwe ndulawe ucio ni murio wakwa atiriri ndera gukuria atiriri ngirithi nie ndera gukuria atiriri koguo riu we urenda unine nyumba thi no ngire ngire haria hanini urandigaritie riu ni kunina uranina my son my little son ukoya my little son karura ni rui yes ndeto icio ciacokire gukehanwo thutha-ini niki gwacokire guthii uguo riu na ngirithi agikiingata muri uyu no nginya ngiakimuingatire tondu ri nigia kitubua kirishagia mchanga tondu it can happen tondu riu andu guku anake aitu maracemania na atumia guku na maundu mangi makona tari atumia ega no ringi hota gukorwo mutumia ucio ari girlfriend ya yuake nake girlfriend iyo yaku riu nayo ndiramenya ati boyfriend yake ya tene we wi muriu ndiramenya maica magathio na mbere we ongerugama wone kuria ukugirite njindeni wanatuikaniria kuria githi tiumere tuhundukei twambai tuthie uhoro ucio ni nie ndinaguo riu mundigire ndigira inde tweo ati habari mzuri okay sawa aya ni sawa rogo nituthii horo ni kurora eke horo uri ndigira ya rini tondu ni twamenya ni kuri na ni ndamenya twamenya no nginya no riu mundigire horo uyu eke deal naguo riu ndi ndigukite kugira mwana wakwa ni ndi ngukite kumenya niku na no cio menake nigetha korwo tukuhoya kiwatho na njoe kana makinya maria ngukinyukia ndi riu kiria ngwika ri riu ni ndakena ni kwanja ni hakwa ni ndakena muno ni kumenya niku nigetha kuma hau menya kana tukuhuthira njira rigu kana ni ku discuss to wikara to discuss inde tweno nigetha tumenye uria John egucoka mucii John egucoka mucii ni sawa tondu mundu ucio ni mundu mugima riu ndungihota ati kumuoya kia hinya no nginya gugikarwo thi andu maranirie nigetha ndimuiguithie we nyina John ni njui kwendaga kuruta muruguo kuu no hakorwo hena kira andu turehe mafracas maingi ri na ithuĩ ni ageni guku tuhota kwirwo ati tukire kuiya estate no tuhota kureherwo mathina bata ona eno amenya niku no horo cio wike atia horo cio undigire aria mundu ni rakona ni haro ndauga atiriri no wike maundu maria mangi na matharu maria mothe ungitura wendaga kunyonia ungenda kunyonia not my son I cannot riu nwahitie tondu riu rwahutia haria horu piu nake akuria Ngai niki kiuru Timothy
What's wrong? Tia urajita Timothy no ucio we nake kou. Kaigwe ma urakaraga uria warakaraga. That is my second born son. Who? Uriko. Ucio mwe nake kou. Uriko. Ucio muneta ureta Newton. That's my second born son. Where do I go get horo wa Newton? No, nditaigwa no do Newton kuri ginya Newton Karish. Mwana kyo sisi tira ndura agwiraga athomagira hara USIU. Jesus. Ojere Macio ne matharau mana ko ginya njukite na nyina. Please, see, we meet somewhere. We talk. No. Just let that boy home. Please go come. Home. Please come. No. Let that boy first go home. Umwire ainoke. Right. Kai. Then we can talk from there. We mwire aume athie cio ni mwana waku. No, we are too much into one another. Kumuigata riu ndimurutitie nako. Ti horo wa kumuigata mwana ucio tondu ti ati ni kwenda na mwendanite kumuiga umuigite kou. Umwire riu aume athie ni uri mwita. Team, si unajua ulini break vibaya sana. Ni sawa lakini riu hau wakinya. Sikuwa najua ni your son. Riu hau wahutia. Ni laini iria njoru biu riu wahutia. Kai, let me know what I can do, but when can we meet? No, we are not meeting until my son is at home. Okay, so when you find him home, yes. We can talk from there. Oh my God, I wish you know how I miss you too. I wish you know. Yes, you miss me, but let my son come home first. Kaurira kegosi wa Imeli. Thuri thai. Riu ndeto ego kinya hali. Kirira gitikioyagirwo thimu-ini. Ndeto ala kinya. Kaurira irongo wa kirere. Oigwe kana maundu mao ni mararaim. Makigosi na mai. Makigosi na wakireka ni mararaim. Hau tungikate tuhorohio horo ucio. Atwauga atia? Nie kuria ndagituraga na ni wakio uhoro ucio ri. Mundu ucio ni twagithire tukihingicana na tugitigana na no akiri na mwana wakwa omwe. Teka atiriri. Rucio ri. Rucio ni ngakorwo kuria guku Nairobi ni ngakorwo kuo. Reke tuona ni ari guo. Reke tuona ni ari. Ni ngagwetha. Tanjetha. Ni ngagwetha. Kai guthukanira thakame. Kai. Na murio wako Ngai. Wathimura ni thina uriku ucio riu. Wathimuka iyo ni thakame. Woi ni moke tu. Ngoima ni nguruta. Mwana kazi aurona. Ya ucio rahurwa na tatha. Maundu ri. Maundu naigua ni ndiganiro ri. Ti kwega uguo riu. Aca tondu tene maundu mamwe ta maya ndungiramonire. Aca ndungiramonire na ndungituika ati mahinda marari obabanyu ndangiretigirire ati no wikore wither no woman. Yes. Ndangirecirie undu ta ucio. No ri we ni urakiroka rora jendeni waku na uria thakarire na uria agirire. Ukambia kuona kumererio mata ni nginya rika ria nyina. Ukambia kumusakaira. Yes. Na mwanake ucio ko ndekwenda kuruta wira na ndekwenda undu ungi ri ni akuigwo tondu ni urakimona uria maigitwo. Riu agicoka mwagicemania ri na tondu nao ni atumia ni marakiiga wega na ni marathie nginya gym na kuria kungi ri. We ni wokuona wona kona ucio na ona korwo na gakwira she's the one that I love. She's the one that I love. Aki huyo si ni mama yako? Dad, si ni mama yako. Sasa what are you talking about? Let's not go there. You are my father, but period. You don't control my life. You don't control my life. You don't control who I relate with, who I love, who I don't love. You can't. Dad, you have your own space. Yes, but I'm telling you, it's wrong. Osio ne mamu anyu, osio mwena. So what? You know you are so backward. You are so backward. Wewe na miaka igana. So backward. Wewe na miaka 20 higwa kinye miaka 22. Nampenda. Osio nake na miaka 39. Love knows no boundaries. Love knows boundaries and age is just but a number. Wacha nikwambie babangu. Dad, let me tell you. Ukaona venye huwa ananishika hata wewe ungewish kushikwa na mamu hivyo.
Yale gutikira mataki. Ori kwari. Onazoka kwa you don't know what love is. Unajua nyinyi ni wa kitambo. Nyinyi ni wa kitambo. Ujui mapenzi nini? Warakwira. Yes. Na wakiuga atiri. Faithikiri erirwo nĩ andũ erĩ na watatu nĩ wamwĩringĩrĩrio Nĩtiguo. Niĩ reke njehere. Reke njeherere. Matiga kũrĩa magaitanĩrĩra. Maithikiri ene. Akona maica no mathiĩ na mbere. Ũkona nĩ ahũra 25. Marĩ ona mũndũ ũcio. Njigua magĩtwo mumama. Marĩ ona mumama ũcio 25. Kamũria na rĩu mũriũ arabu. Horo wa utagagĩtũtua. In our generation it's not a must. Dad, utilize your space. Ti unatoka sana kwa space yako. Sam jikire ndĩrakũhe ũhoro.